ubutunzi bumeze gute? Ubutunzi tameze neza. Integuro nk'izo bije mu bisanzwe bije bari instrument de politique économique. Icyo kintu muri leta bacumve. Sukuza ngo tuje gupfuba amatage tutaraje ubutunzi ngene bwifashe n'ingaruka bishobora kuzana. Ibyo amataxe rero amantuza guma yongera badaharo bataraba sivyo bizana umwimbi, ahubwo biza gusubiza inyuma n'ubutunzi bw'igihugu. Na hamwe aho rukura ya mataxe bazohabura. Intego y'amafaranga leta ikurisi itagumira abayuko aho leta ikura. Iyo politique économique irikiza muri leta sura kumva yuko intego y'amafaranga leta ikoresha ni igikoresho kugira ubutunzi bw'igihugu bwiyongere. Niyo ntumbero ya mbere. Igikurikira nuko tugira budget dukuvuga d'orance izamura ubutunzi bw'igihugu, igabanya amafaranga asesagurwa. Nibanze uvuga ko ari uko badukurikira ibibazo dufite ibibazo bidasanzwe. Ikiri gihamba gikomeye cyane nuko aya madubi aba makagira gute bayatunganya mu muco bidahindutse ntaho turiko turaje. Ubwa mbere hoho tugire icyo bita feuille de route n'abantu batera inzira dutegeza gucamo, kuko uko bimeze no munsi leta ihanye n'ingiho zo kutarafatwa gushika no musabona ko ari esheke.